Haka pratre unai tung araja arpusau ke kenhun nongnya taksi haka pom lakrai Local Taxi Drivers and Owners Association PLTDNOA kila hiar seringi shalong bandawa pensange ya ke jingkamai daki kali private negi kali shiman ki bakit ya ki nongwan jengok kai perthai shalom shalong. Ya kini ke jingkamai daki kali private la penyat daki volunteer balatung dakador bas nong ringi shalong. Hakate ke jing let jongki bandawa pensange iki kali shimet ban kamai bat badai ban ailat iki kali kamai ki basiu ya ka khajna baper kum ki kali shimet ki noi lam ka association kila yo ban yakran ya nea bat urang ba snong ubat dabbor nong dhar ubala pan por na ki noi lam ka association ban ya penbet ya kani ka kam ndre ki nongnya kali kamai kila persya bat penpau bakim la sha shu bat kenno ba wat ya ki jing tho jongki ru ka dorba snong kam shim khia ai kinongnya taksi kila pensange gijing ai tiket na kapentak kinong wan jungok kai kam hadian kinongnya kali kamai kila shim rai ban airport hapo sitayo ban penbet iki kam kata ban pensange gijing kamai dagi kali shimen kila ong bodi ban ailat iki banyak kali kamai na kathan bat kasnong kade ban perkhat lang ya kiru ila ai ke siti ya kata gijing krem gijing personal phone call sung yang ngintep ila ai fi ke siti fla reply back yang ni ba peding ya ka eng gijing terwa jungi ni shimbet ya kata ka we ban tong do ya ba kum santam dan mentara ini kuat baik kan bapi kum kan disulong kum khang di private vehicle semang kamai ada pila bantap tap tang di local taksi ada pila bandon ke pemukra pelon berakawai gadon di taksi pemukra pelon gadon untuk sampung berpuluh-puluh dia kata kawai pihak panlak kirkik ada pila nak Indonesia ingin khang baik nak Indonesia ingin pelacu untuk mentahim bir pelacu cuma ada mentah suang baik mentah dah kalau ingin iPod nomor ni kendet no kalau berbeda beberapa mentas ni nama bangsuan kendet nama bangsuan inspection tak yo ihi itu ketika dibata hang tu di private vehicle sudah itu banglaj bentuk turis mau nyiru ngidon hi gum semua buka association jangka pemakrai berapa baik dan nyiru kita gum semua hilak pempelat antara sengi ya kebidai hari ni Indonesia itu ong hi ban kamai di private Indonesia jadi semua hak pun ni ini lebih panggilan lebih kata kosong you deh tanggal pinhapoy yang kami jengya keren lembat ke association dan pinhapoy yang kami jengya keren lembat ke association mentembek yang tak kani kakam kemud induk kamai itu kemud nilak pentuan udah ke bos ya kata apa hai hak apa ni top apa yang kau dah hai ni ada isi visuan kemudian adalah hai bakam kalau hui kemudian mana Hindi bang iya mau katangan kini independent ngam peding ray kata kacung supek lemar beli itu pemimpin cokten pa cupa makrai pelon bapidon kam kali atau de kene de sulong de jam junggar ni sulong marwai se kadai jang apa makrai pelon de mengi berapa ni ya maka cok kesiam de beli kan de pelampat dia taksi badan apa jang apa makrai pelon tak kan ya kuat hak apa yang kau taksi ni mana pun tiap dan kemudian kita tu tidak berguna dia pun kembali apakah telur kena supaya biar dia kalau kita saya kecuan sih mentai kan bangsa tu kalau dah Indonesia esok berkamai kata mentai pihak apa lah ini kesenang dengan dia perkat kalau katakan saya dah kapor apa ya mentai tentang nak sisngai asngai tanah nak tu dan kalau ini akan rekam nama rekam lah tip dah kador bas senang lagi hab bendum dah kador bas nah ada mentai pencelontang dah isi nabi yang kemana nih betul iya kan ya cukup ofisial mentai di hab belum dah kador bas benrai tiap ane dah private ngirai tu poi ba dah kador bas Bapak penkelai saya kata berpisah pemsi arus orang kat kumkian ibu kali itu sukoi kata. Kalau kita kan cuma pos, tidak benar lah. Dekau kata mah, kata kamu gila nak kam keluar ya kata kam. Dekau weje ni nama ba mentang ni Indonesia ya di private vehicle semang kamai. Kemudian ada pendap kali ke pemakrai pelun berapa weje don dekau sebat kau pada kedin kuat jungi. Kemudian ba taksi nak pemakrai pelun hi kedai bendon lang ni. Sebat kata kau berpenyerah agenda mah. Lemar ba kasnong pemakrai jam datang juga Rasulullah kadai jam pelun di berapa weje dengan Rasulullah. Kadai kita kau ke taksi jong ke pemakrai pelun hidup berapa kadai bendon kadai jong ke association berapa weje kadai bendon lang.
kata kau baca. Ya kata tu nak kelingan apa lah penting kita. Moh kita tu kadang kan action. Kata kan mengang IP le kalau kata kam ada pemlak man pendek kam tu kemut. Inlet cikibor ke ham halor suruh kata ni nomor ba. Inlet cipulat. Inlet cikibor ke halor nomor ba beli. Ke private vehicles kam don anyiru banten kamai ki mah. Dalam kam tak tinggi rugen hana kona kan ke permit you. Ngirungin kamai private no le you pung bu taksi mengin. Sio ada kahajar si senam. Kemudian kamai sok private orang kata kabung. Song nang rem deh kata. Kata kacing cimuk pisi mentah kalau kacing kuah kalau begitu. Kamu kena pilih kita mentah. Buat deh. Tang belong bandung cuma mengamang. Tak kemudian ya kena kamu ngasuh menghafal komiti. Tapi orang sudah posisi asal itu lah. Kadir tak kamu saja susu ai. Langsung dia. Tu ailat di rumah senang. Penjajah tak kam. Ai pol. Dia pol mah dia como presiden contohnya ke pemerintah association ni di semua persatuan di halo ni kamai contohnya private ni pol ngi Selong kabari bakamai nan ni pol lum Selong tertel Selong pi ta nak ling cungi pau cing so ya ngi pau cing so persatuan di kene nama ngi kum ki lokal taksi ki bang idai ban yok ban kamai hok kene cing kamai ndai ngi mio ki yok pun ban private tingi persang ban wan yakedan katu ni pol ndai ki mio pun sngo kipen pai dangi ada kisiru sak pemerintah ngi Selong kipen pai ngi dabam pedang dengan bangsa ben hawan nok dengan kalat lantai ke bakhan lo dengan lapun pau saka pemerintah pelunduk pemerintah pelunduk tanda sim kiai kini rekam ta bangi la ikran bar urang ba senong ngi Selong meneh ni ta ki lawan ban pantu lagi kumbasi tiau tam ndai nakaling cungi ki asosian ngem sem la ailat kata kapo nama kepalebit di kam dan hok ngila ailat no tangi ke balasya bar sisngi kemudian lasngi palai ngi kum ki asosian ngin haban wan biang sini ban pet dan biang ki palebit ki ban kamai ngi kum ka asosian ngi dan ka hok pengin khang noi ki bandai ki palebit ngi kum ka asosian hita sinjam ka bingilong ladaka dalbas nong ni kam sem la sim khiai kini ka kam tengah lakal pat hi ka sulka pen ya pet lam ya kini ka kam ni kenang bangi ki lokal taksi pada hok ban yok ban kamai kenang bangi ngin yok ban kamai no ni ka cakasin nama kasem cing ya nama ngi habangi pet pai khmat mata sasol Selong kacing dahan kali ka balak sabapalat dadangi yok nok kum kene galat nanti bangan yok ban kamai hala kacong senong kemuk kacing dahan kali sasol Selong lo kalak hamduna tengah kelpat ikin yak solka pai khmat dam sekani kacing ya jungi ro khenden tena kali yang jungi kum ka association teng kerpat hi ka solkar bat ya ka traffic department kan pet bini bahaya kene ka kam ha ka bede namar ba kacing kamai jogi toris ni mentala bon senam te ngi ke ngi wan hakne ke por menta te tang na kacing kerpat ke snguret ya ka sorkar namar ba in le yung in bu taksi la da ka sorkar ka pet te ke ngila ban hand over no iki permit ngir kamai private no kanya ba de ke la da ka sorkar ka pet lang ki khmat te ke ngalong kan kusal ka bha te la da ka sorkar ka priang namar ba pet kum kani kalat jung kamai ka biang bha sene te la da ka sorkar ka pet le so sikuri ki jakaru kum kim thang no iki kali Assam banwan banrung sini spok jela ke jongi tikemut ki kali jongi kila ban le sieng sabun ki jaka tikemut ke jing dahang kali hasoru kala nang khamduna bat ki jingkamai jongi ki tra ki muluk ru khampiang kan kumno ba raju kumne kong ale kumno ki kam ki jam baro hoi ki biang lor ai ki ration jong menta ubnai ha ta ba ukau iu unia kong undi udai khau plus f ukau fortified ukau 45 henrei ba ukau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu uto ukau ba ai barabor umdei uba ba kong kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khya ka jongi manta ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi ladangi bam ki jingbam ki bomtei ya ka met ka phat jongi ila banyo ya ka jingpang dunasnam mat ka jingbria ki kman henrei ba uni ukau 45 udan jinga dei kumno yo iya ka jingtei ya ka met ka phat ka jongi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D namar ke jingduna jongkine ngengat hagi babun ke jajingpa ka sarkar ka persangkar bala banwanra ya ka kot ka khia ka FSSAI ka batha bau khau ata kamlu kadut bat ke ompnyang bam ki dei bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet
Nang baha kasis ngi ngila banyo laipo hadu sanpo persen kini kijingbam bantei yakamet. But lai kerteng yaki 45 ila banitu yaki da kasyap plus F haki. Ba, uni ujing bam plus F pat ngila ban yo ne Nang nekong nagani kadaw ke sorkar kala penmi yaki skim ICDS, MDM, PDS kabha na kabenta upat ba. Ka sorkar mi kala mangker pang ha kejingi trelang bat kidukan da ka ba kilapha da ukhau ba bhatam na kabenta ki khna bat kilong kimi ki ba armen. Dei na kata kadaw patang da uni ujat khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng. Nang ni Shakman. Tang da ukhau 45. Ba, pikiran ya kajing shisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.